hilor perang ram saksakan kon mo yang ni chonbe ba chinor na ne na simeni renga atil SS channel ko mo yan dete kol chat jachkeng hajagemni kol po ne teumna na simnanga dalni ba kora baiterang ko ang ni hausoro indigo thang idea ni ba esabni na simna baiterang ko select ra bana mo yan sorry house ending ne house ending again house ending on simna baiter ko select ra bana yana simna dalni ba ko dianga punga set 0 ne yakonga dalni ba ko na simna house oro ending mungkatham select ra ba jokmo na sime ko ending ba kala nakta manigen house to ba kala nakta manigen mo aro na simang ni idea rang miliang ode gutti ba thari kala nakta manigen ne tegman chung dalna ra bakpa ya normal gutti ko nyang ching mo normal gutti na simna baitara ko select ra bana yan na simna success ni aro yan sorpre gatham aro baitana sotset gatham ne nasimang ye sorpre gatham mo sotset gatham ko bangbat kal kalimbo aro nasim yakubo tangnabe normal khaskanakta mangen mo tegman chung dau gutti ko nyang ko gen yan special gutti ungen ne perang special gutti ungen nasimang yang ni ko nyang nakta mangen ne special gutti yan sotset aro yan sosni bunga aro yan baitana sotpunga tamo yako pangbat kali kalimbo yako mane yako normal lo kanakta mangen mo digman chung dau pulit gutti ko nyang na mo pulit gutti na simna batarang ko select ra bana sim dau nyang nakta mangen yan na simna 36 aro baitana yan 30 aro baitana yan na simna 5 aro 4 ne yako kalbo yako mane yako normal lo kalskanakta magen mo de yasan oigen dalna ra bakpa bijide nagtal mande ungen chumode channel ko like aro share subscribe khaidon pagolbe aro personal contact kai kalna bang do de ye number no contact kai kalna magen ne 8787389215 ne ya number na nasimang contact kai kalna ta mangen ne digman chung dau ya kon nasimang ni je ko mananga nasimna rabha nasimang ni idea rang miliang de khalbo ndi mili jagen chobore khalgi jaba to nebo mo esakani kon metela